Hello guys, nong jotuna Phrung Kaham, Phrung Kaham tuk channel ke tini bor dok he chungnai leina tini kan ro no sayak nari nai ATTF Blongbrouh Mthoh ni Part-2 video ni kautma no kenaro skang live hemo video wo already naro naye nupai na Part-1 ni video Part-1 ATTF Blongbrouh Mthoh ni ba Tripura All Tripura Tiger Force ni kautma okay aro Part-1 oke brefu ni jingyo Blongbrouh Mthoh ba cha ake Matma umpiaro ni President hogra tuidul tone roles po abo joto suro no ang sisa sayek nari ha Part-1 video ke mke tini bo Part-2 video on jingyo ke chungnai leinai ATTF Blongbrouh Mthoh ba cha paimo ni yago le ba cha paimo ni jingyo le braule matma samungso kpi ha brauni sa kaolet ma hamyama klai phi ha beni sa kaolet brolet ma jorao hamyama khemo tongphi ha abo joto su ni incident and statement rono chung tini bo video Part-2 ni chingo no nai leinai borsiboi ni incident record rono chung nai leinai nke bo Part-2 video wo bo bro ni kautma paiso ya khonai ATTF Blongbrouh Mthoh ni kautma bo Part-2 video nim siyo pai ri me khonai tre bu pat phainai tre video ke ni ke thangpho so phaimai yo nke abodi ke mon bo pando naro pat boi naro juni nai singye nai soye tungni aba sike naro pa hat nu mai nai nke tini bo Part-2 video ke chung ATTF Blongbrouh Mthoh ba chamo borsi chungjo to sio 1990 borsi ni chingyo ba chamo ba 1990 borsi ni chingyo 1990 borsi ni chingyo 2000 borsi ni jora ba borsi saisini ma ni jora wo ATTF Blongbrouh Mthoh role matma khipi ha bro nim tho tongye bro let matma jora action lapi ha matma jora bro ni samungle umpi ha abo joto suro na tini chung borsiboi ni record nai lenai incident record ro khyabo ni bo pandawar no joto video no rai samon chingka thoyan jora nai toni abo hasingke naro kama kem chimai nai naro Part-1 video naya khongi tomi hasingke naro Part-1 video tola description box of naro click ke nai nu mai nai oya ke bonaro bo video kathok moni last o kathok pu opunaro ke ha end screen no phainai ar pu opunaro nai click khemene eka I button no click khedi abro click he punaro bo video no nai mine babo Part-1 video no ke phai to chung rai salaigra na tini ni je chung silai ima kautma ke time bo je sapek narimo 1990 borsi ni chingyo 2000 borsi ni jorani incident kautma no tini ang sayek narinai aboro nimsiot matba ha inke 2001 ni chingyo tre break jorao gothe aboke chung tre Part-3 nai le phinai ke abodi tre bo chung nai le nai ke abodi ke pat be pat ke nai le nai ke tawo chung poila salaigra na 1990 borsi yo ke 1990 borsi chyo halai nai poilam thoba chamko 1990 borsi ba inke 1990 ba 1990 borsi yo ka poke poila ATTF Blongbrouh Mthoh ba chamose ba All Tripura Tiger Force Blongbrouh Mthoh achaimo borsi se 1990 borsi okay inke arpo okay bo ATTF Blongbrouh Mthoh no songsai huinai ke ba achairi huinai ke TNB ni former TNB fo ke ha Blongbrouh Mthoh se aboni kauro no phono na no tre video sayek narne je parpo samo ni sinyo pho ke ha mai ke nang phimo ba abon bo pandawo tawo bo ATTF Blongbrouh ni kaut ma ka tho asingke tre NLF ni kaut ma pho ha nai BNLF ni kaut ma pho nai ke TNB ni kaut ma pho no ha nai application step by step thang lai inke bo je ATTF Blongbrouh Mthoh ba chamo bo ke 1990 ba 1990 borsi yo ake aboro songsai huine achairi huine ke bu ha TNB ni former Mr. Lolit Deborma bai ke se bom thono songsai huyo ke bo ni kaut ma la suno 1990 borsi ole ke ha Blongbrouh Mthoh ba chamo ha ATTF inke taw ke chum next year baboni tre borsi thang lai phina 1991 borsi let ma phia inke 1991 borsi ba 1991 borsi let ma phia inke arfu okay 28 October 1991 borsi okay arfu okay jepu 1990 borsi ni chingyo ba 1990 borsi ni chingyo ATTF Blongbrouh Mthoh ba chaha ye sarkar ro khupokna sinke 1991 borsi ni 28 October okay arfu okay ke ha security force ro bro operations nam ha ba missions nam lai ha abo mission ket mainke massive combing operations ye bro ke ha missions namu ba ke ha operations namu abo ket majama mission hinke abo ke Blongbrouh Mthoh ro no rutu kho nei mani ke ha mission se sarkar ni je security force ro bro missions nami bai kho lai mo boke 28 October 1991 borsin tio bro start khelayo massive combing operation hiye inka bo dike rai salaye bai kho lai di no chungtaw khetre borsi thang lai phina 1992 borsi let mangphia 1992 borsi ke 31 December 1992 aboni salo khet ma khephi ha
ATTF Blongbrouh Mthoh aska samani ke phaiye BSF ba Border Security Force no Phrung Kaham rao kauthai ye hui phiha arpuni sal arpuni borsio ke inkha bo jaga ke bukti onke aboke Dolpoti para hanima South District South Tripura wase aro jaga wo Phrung Kaham kauthai ye huyu ke boke ha 31 December 1992 borsini kautma inkhe tawke chum 1993 borsiolet mat maumphia abokoto chonai lephinai 1993 borsio ke 6 September 1993 ba 6 tarik September 1993 ni salo ke arpu ke ATTF Blongbrouh Mthoh ni ongye jomawo 739 Blongbrouh Mthoh arpu brau सरकार नि थियो सरेंडर रिव्यू ब्रो स्लाइ दुइमो स्लाइ बाथं तिमोनि याव संसाय सरकार नि थियो ब्रो कोसे फाइपियो 739 739 जना बासु ब्लंब्रूह मथोh आबोनि सालो ब 1993 बर्षियो ब्रो सरेंडर ये थांगो 6 September 1993 आबोनि सालो ओके आबो बर्षले ट्रे आसु महाफो खौचि मले क्रुइ आबो के ब्लंब्रूह मथोh सरेंडर नेरो आबासु काउ ओके आबोनि खुइपिए 1994 बर्षियो जोंहा लाइफिना 1994 बर्षियो 1994 बर्षियो बा 1994 बर्षियो के माउंफि हाइके आबा बर्षियो फो ATTF Blongbrouh Mthoh नि उंगे ATTF Blongbrouh राव बांमा ब्रुमख्रं आरफो ब्लंब्रूह मथोh बांमा सरेंडर ये थांगो सरकार नि थियो आरफो के आबा बर्षियो के बोके मार्च तालनि 1994 बर्षिनि काउसे मार्च तालनि 1994 बर्षियो आरफो जमावो ख्रो साइसा रिजादो Blongbrouh Mthoh ATTF ni ongye सरेंडर ये थांगो सरकार नि थियो क्यारपो के सरकार बाइके के हा स्कीम ऑफर के मोतुंफियो आबो स्कीम नि मुंखे एमनेस्टी स्कीम ये तंगो आबो स्कीम ऑफ बांमा नब्रामो पानो चुमोरो फनो तंगना क्याबो न पानो नब्रो को से सरेंडर को रिलाइकना या उसंसा लाइकना ये माचंगो क्यारपो आबो स्कीम नि बो पानो खेये आबो स्कीम न खातुंग ये आबो स्कीम न बोये जमावो ख्रो साइसा जादो बा 1600 कैरियर्स आरबो सरेंडरियो मार्च तालनि 1994 बर्षियो केबोके 1994 बर्षिनि काउहा उनके तावके जों त्रे बर्षिनि काउनो सालाइफिनाय राना 1994 बर्षिनि लाइथाय बिखे 95 96 97 98 जरावले आबरनि रिकॉर्डले आं माइखौ यामन पान्दोनो साखनारि माइ यांनाय हिमबा आबोनि रिकॉर्ड फोनो आबोनि बर्षिरोले मुहाफुं या हिमेमो फोनो उंया तंगले तंगना हिबा को जे आं रिसर्च के माइमोनि मिसियो आबोरनि आबो बर्षिरोनि रिकॉर्ड माइ याखौमन बपानो ननो साइक नामिया माइमि हासिके नाम बिस्काउ साइक नारनाय गेतावके 1994 बर्षिनि जराव जंकाथाव हा के डाइरेक्ट 1999 नो हालायनाय 1999 बर्षि आरफुले मासो उंफिहा आबोनि कौनो तो चंनायलायनाय उनके 1999 बर्षियो के बॉडी के सोंफियो पुइला 26 जून 1999 बनि सालो के 25 ATTF राव सरेंडर रिफिहा गंगानगरनि दलाई डिस्ट्रिक्ट गंगानगर ब्राव आरो सरकारनि थियो ब्राव याव संसाये जमावा 25 ATTF राव ब्राव 25 जनावहा आबासो ब्रंख्रो ब्राव सरेंडरियो बो 26 जून 1999 लो काबुनि लाइथाय बीपीओ जेहा 10 जुलाई 1999 बर्षियो बा 10 तारिख जुलाई 1999 बर्षियो आबोनि सालो फम Blongbrouh राव बा ATTF Blongbrouh Mthoh राव ब्राव आस्का सामान के फाइये ब्राव अटैक खेये सिक्योरिटी फोर्स ख्रुबा थुयो आरपो ब्राव थुयो हुयो आखे आबोनि नगियो ट्रे ब्रो रोफनो सासु माइसिनै दङ खाबुदि के ब्रो आरपो अटैक खेम थुइफायो खाबो जागारो के बुक्तियो हिंखे साउथ त्रिपुरानि ताकुमबारि हानिमा जागावसे आबरो से ब्राव दिके अटैक खेम थुयो आबो बर्षियो फो हिंखे आबोनि खुइफिये 5 नवेम्बर 1999 बर्षि बा 5 तारिख नवेम्बर 1999 बर्षियो फो आरपो फोत ब्रोत माखिफिया आरपो के यूनियन होम मिनिस्टर बाय केएम ब्राउनी जे ATTF Blongbrouh Mthoh तोमरोनो नौखा तालदो नि बावपानो खिये ब्राउनो बेन खिया हा सरकार बाय खिये सेंट्रल सरकार बाय खिये ब्राउनो बेन खिया ओ ब्राउनी ऑर्गेनाइजेशन ब्राउनी जे मथोनो नौखा तालदो नि बावपानो खिये केबो 5 नवेम्बर 1999 नि काउटमा बोके इनकाबोनि खुइफिये 14 नवेम्बर 1999 बा 14 तारिख नवेम्बर 1999 बर्षि आरफो ओके मांफिया इनके आबोनि सालो फो ATTF Blongbrouh Mthoh ब्राउ अटैक खिये जमावा ब्रो ख्रोक जिसनिंग बा 17 ख्रोक बा 17% ब्रो नम थुइहा आखेत्रे ब्रो ख्रोसको खेबो आरफोक साचा पाइहा साचाया हॉस्पिटल बापु उंलै पाइहा के आबोदि खेये से ब्रो आरफो अटैक खेयो 14 नवेम्बर 1999 बर्षि 14 तारिख नवेम्बर 1999 बर्षियो इनका बो जागारो के बुक्तियो इनके आबो के पंचवटी बाजार
Ake West Tripura seklai uboke West Tripura ni Ponchaboti bazar hanima aboro se bro ete kya po bro crow jisning thoyo ake te bro cross ko ke bo cha paye bro hospital ro makle le pe ha inka boni kui pm 15 November 1999 Pondo tari November 1999 aboni salo ke mangpya kem arpo ke ATTF ro 17 persons no uchi hatrem thui pio bro arfu go 15 November 1999 no pho inke boke 1999 borsini incident kaut mangham inke toke chung ka thomo 2000 borsio chung ha dai phina borsi saisini mani jorawalet matma so umpi ha inke borsi saisini mani jorawo 12 June 2000 borsio ba 12 tarikh June 2000 borsio arfu okem त्रिपुरानी सीएम आरफो के सीएम ने तोनाय मानिक सरकार से चीफ मिनिस्टर त्रिपुरानी चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार बों यूनियन गवर्नमेंट बा सेंट्रल सरकार न रिपोर्ट दियो आबोनी बोर्सियो के 12 जून 2000 बोनी बोर्सियो बा बोनी सालो के सेंट्रल सरकार न रिपोर्ट दिहा त्रिपुरानी सीएम चीफ मिनिस्टर आबरो बु रिपोर्ट दिमो के 21 एनालिटिक कैंप्स आखे 8 ATTF कैंप्स tongo hinye bong report riha paha jagarok marokhono paha mention ke bong arfuo sorkantiyo central sorkantiyo bong arpo report rio kya bo kem tomoro ke paha bangladesh ni msiyo se tongo hinye tripurani chief minister central sorkantiyo bong thangye complete kyo ba report rio kya bo dekhiye jomawo khong kholphe ha epileptic camps ake Khongcha ATTF camps Bangladesh nimsiyo tongo ake chung abo tongo jagaro ko sime ha hiye mention kheye Tripurani chief minister CM bong central sarkar no thangi report review boni borsiyo ke inke 2000 borsini jarawole basuno ke bo 2000 borsini nimsiyo ke Blongbrouh Mthoh bangmoro bangmano siyaru ke ongha NLFT po tongo ke direct po no tongo abo nimsiyo bangma tongo jambin le butongo ake NLFT butongo ke abo dike ATTF butongo ke ye Blongbrouh arko ni somuyo ke Blongbrouh be take tungsa ye tumon somuise no jongjo to phona siyo inke abo dike ongsa ye tumoni somuini kaut marose jebo ta no saik nari moke inke dini ni ba pandole basuno jong saik na lainai borsi saisini mani jorawo saik na lai ha inke tre part 3 video ke 2001 borsini jinyola sinye jemsan jora gothe abasu chong part 3 na lepinai ake abuni baratre tongke part 4 chong na lepinai ke tinini video le basu no na basu angje sayek na boro nim siyo na breki ma tungya ha no ni jan jan ni chong monaro comments like siro ni mata podi ke chochi mani pina tre biska video no joto video no rai samon jing ka thoyan jora nai tumon pando no joto no khakcha